Katan lalpa atha ani. Kantan lalpa atha. Kan kong te tuangin lang lau thin ma sila. Ma se hi kan sia min mangai min enkol thin. Kantan lalpa atha ni. Mangai na min enkol tu kan pathian pakinom ro se. Danin chu araw puile me. Pathiam khong ai na vo di kan li na atakin kan enjoying ka siya ro pui ka ti chuan nia kan hunte eng lo report turani wan ka thei ang angin atlang pui ka lo soyanga kanom na hi Varanasi muna neting kan tran me nga chuan tunayan Varanasi muna koma Banaras anti deu kera vai ho chuan ngai sanga Banaras anti Varanasi Hindu ho chuanin City of Temple anti te Holy City anti te ani chutiang khop chuan tuna hian an hum hala chuan kan sianga Uttar Pradesh Chief Minister Yogi te ho te Narendra Modi te kan PM te BJP lamatang pon nasatakin an hum hala Kukwa ku an soy dam pe chuanin khobela khopui upaberani ti ten an soy bea Hindu ho chuan an chuan borania chuanin khobela khopui upaberania leya pom lowa akang ani leya hian nei ngat belo ti te pon an soy moya tin khoi muna po mi omsela I aruang kha Varanasi aron halral man chuan van rama direct akayang ti ang te pon an soy be thinani chung chu kanom ti deu khang kan soy thina tu na takhi chuan he tiang ang Varanasi munbi katyang ang sang kha kasoi tam to lawa kase ka theng hil lik to ma se tlem kalo se nga chu tuna yan India ramate kan sia hemi ring to Christian percentage mo population kanti percentage anti ang chite atlem mani kanom na muna po kwanin enge UPB ka tipo kwanin hey Mizoram te Indiaram state Mizoram chuan tun men zale za percent kan lo ti tam tu jo kan ni to lo 80 ti ves khatya ang percentage te kan ni te kan ti chau to kulai Uttar Pradesh bi ka ku chuan hey 0.18 ti ang vel chau ani chu za pakhat ang po milaw ang ten an soi boka hey du soi dan trong mo ke mani pon eng lawa te po Google atang te pon kan yong thega chu tiang khop chong Christian na hi lut to ma sela ring tu te lo omnol to ma sela a percentage sela chuan mishing an tambok sia ala har sa me mani ring tu om lo thuk deu tho te pon ngai thea chu tiang vel huna chong kan oma tin kan sia them thei dan tur chuan tu na han azat cha ka soi thei lo nangin Mizoram mi noi som pakhat vel mi noi som pakhat bor vel Mizoram kanoma Varanasi mun bi khu Uttar Pradesh a chuan an khopui kan sia Lucknow lo ni ta Lucknow te Allahabad te ei Gorakhpur tiang te kholian pui oma Kanpur te chungji a chuan khop pakhat ani me ya aliam der po an ni phak chuang lo mase Mizoram mi let thum hi anom sim chip ani khu khwa khwan chuan tuna yan keimani mission big mizo hi engko san polma omlawin ti me ngo he Presbyterian Synod rongbol na hanti chi Baptist UPC ti ang chi hi Indiaram state sang ayan ko san pol angin rongbol na ti kanneya mase Varanasi mun khu kaselawa amak ve em ka ti chu ko san polram Synod mi ngang hang kan ommi alawa tu ma khu mase rongbol tu tamjok ku Presbyterian member chu kan nia chuan private takin para church an tiang hian rongbol na kan nia mission hian mani mazon thewa mission hi paruk tuna kwang kan nom meka poltere te kan nia chuan vai mission hi tam ta kanoma vaya chuan CNI kan ti Church of North India anti tun ma lo lian ber khung la ya chuan an nen lar bera chung chunama chuan Pentecostal Mizoram kan ria dang UPC ang hi chu an ni lawa Pentecostal anti mission khu anom ve boka an pel emema chung te po chu
pastor pakhat melchat kania hei atha kativea chu pa po chu Pentecostal ni ta baptism chantir tur kan nei chuan ka som ve thina ni chu pa po chu chuan kan mani Mizoram atanga local kan Presbyterian pastor te baptist po ni sila Methodist te po an local a Delhi ate kate angrem chang kan mukhan baptist chang tur kan nei ang te kha kan no buat sai sok soka Varanasi min lo tlo khan kan Mizo pastor te pastor pension ton ni mo la tang lai ni mo rem chang hi kan lo chu ve thina kate ang te kham khulai kan rong bol na Paul bi ka om lo ti ka lo soi du a pathian in khumun khu poi mo wang khwanin Paul ram hel baptist le Presbyterian UPC zuk in hal na ruk in ti ram ri zuk kham na hun te kha ni lawan yang kan ti ve thina kan soi ve ti lungrol takin kan to ko ma chuan Mizo chu mani Paul ang them kan om ta chuan Mizo welfare ti a hianin kanin chung khom ve lia chu chuan thatin in cholni boi khat cholni boi ni na zela hian arem in khomin kanin bu khom ve thin bo kani chu khulai kanom dan tlang phui ni ta sela chel turat tama asot kat the ang verin kalau ti ve chan ke mani bi ga chan ni china kan chairman ni lo soi to ang khan sam ni le amai mun tran tranga lalpan min lo swai ve chak maram atangin bul katan ve a chanin kan kal zela asama te runa chal rama te mun tam taka pathian min swai nuwa Varanasi hi sang ni le pasari khanin kan chung kwain kan lu thla panu pakhat kaneya chang kan pa ni nichina kan chairman so khang kan pa ka sang ni som paruka pathian ni na ne na lo chol tira chuan hela thil soi du kan nei chu Varanasi ku sang ni le pasaria kan lu thla engma hi kan shelawa chang kan zuglu thla kan lu tha khan ten khulai Bihar atanga kan han lu tha tur train kan kal tia ka ti hianin Elisa ti hi karilrian alo omani Elisa ti ka chang Bible hianin ka chiara chuanin tha hi ka ti ni ka ti to ka soi phata chu si chuan chu chang kan pa kha rin lo dewin ti me ang natlok na em po nei lawa athitut ta chu mi chuan keima Mizoram ko oma dan arwang po hi ka mulawani chumo mase akwang chu lo thenga khu ta thia ko omlawa chuan rom phur chowa cha tlang a song kan puya akwang chu arwang chu ka mulawani chumo chu hei thil dangin ka soi lawa ka lo soi du jok tak chu ti kham pathel ka sil a hai ve ni mase chu ta chuan a thia jong ka ril ru lo om chu khu kan kaltira Bihar ram vela UP kan tlan lut tur khami vela karil ru lo om Bible chang kha lo langta ka sil hai ma keima chu tia ke pania kal trin ka ke pakhat kha a talawa baita ni chong ka taksa po yanin enge hei taksa che nang chi deong ka ke hi baitlet nia chuanin mase chu ta chuan thil pakhat lo langa Elisa ti kha alo lang ta chu ta chuan hei ka du ni boin tleng pen hei ka soi lei thei lo zo ka zai na han soi thei sam ka tunga lel pan min puinga Elisa kha na zui thina chuan Elisa ne na khan enge azo kha enge hei keima banar fai chawak ommi mo chuan I du ber min dil ro atita khata di lakha itharau chanle ni ti in dil ni mo chan sot ka dai ni itharau chanle ni dil kan pa bo ralak ka bai em lai khanin karil ru kha thu kha alo lang le tan mana he khwa kan lu tran tira kal ko nga karil ru lo om bang ka tun huna yan ani do ni tia chuan nas takin rong bol na tlom san du na polo ma khamilai kan tir ko ri nom ber khan na satakin vaiania min be zui boka hei kanin uncle am to lawan ti chau chu min soi thei lawang pi khan na satak khan ke ma kha min ring lawa kanin how be ring me ma se he thu hi lo lang ta chuanin pathian ne na satakin tharau la ma thuam tharna kadila ka be be na se me ma
ang katlan chelawang herong bol na ang katlan chelawang ti tur ma bak tam takalaw mati khanin hey Elisa ina Eliza chanlet ni tharaw adil ang may khanin pathian ne na sajokin i pathian ne na kadil be chu pathian min lo thin tir be ni ing ka sha chu pa chu ka soi do rei tak kanun khamang ang ve king ba ni ka be dong be ruma Denis ate Dr. Denis ate isang nile sompariat khanin i kulaya missionary ten retreat kan du kan tia kan cha ta chu ta chuanin an lo kala retreat kan neya chu ta chuan na sa takin pathianin tharau thiang limin min thuama thil dang tam taka minon thuam thara chu ta tang chuanin keima po ei tharawa var po kan han tiang chi tunlaya mi ten an sei ang hi thai ka tie mewa chu tiang jang keima po kha ama ka lo tal boy na te ti ngai na ka sia lo zong dong han pathianin ka kong kha vẽ đơn mình lâu sử ta với ý thế nên hẳn bằng ăn em lệ hẳn lẩu em lệ hẳn bùi em na này lâu với ý thế nghĩ mình xoay về ta thì tỷ lại kha cần soi đua bắt chăn rau bùi nan toàn thế mission lâu thì nãy anh tu mà về chân cái này lâu với ý thế nghe anh mission board bộ anh ông lâu à chuyện cho hậu lệ lal param giàu na lal pana ko piang te mizo po ni sila nam po ni sila tu point lalparam jaunan tharabo sen khom na kong atel du piang te tan tel thein he mission te hi in honga mission tere te nya ami nga yan jivan jyoti mission tin kan bwa bea chu vai ho nan ngai san jong jivan jyoti an jan dun na eng mo thil lom om lam kha ni me ta so ke mani mi zo wa chon jehowa jire lalpa in tum chop na tiang khang kan phwa ve boka chu rin nei nei kan din pui ve to pa chung min cha pui tu te chu hei zali na ka thian te min pui te kan chairman ho te pon nia i abul kan han tran tira te po chon platform min try ve a chanin kan pa hianin kan din pe don pon ke a rin na ke pe na lal pan min zir tir ve tran tir don chon eng tin nge niang atia chu ta chon Eliza kha eng tin nge niang in lo manangaya nga kan kalkong man te ei turangaya nga ti zong long kan Eliza kha chawak mangin lalpan na chom ti zong hi adonga kan pa kan ke je ho jire ti kha chan rin nen kan dinga voi ni sem ne nei kum som le pathum hemson hi kan lo kal pui ve to ani ti kan mission big zani na hang alo sei duwa chanin e pathiani na hemia bible changin ga na min lo pek chu Timothy le khaton pa khat na pani na bung ni chang li a khan ani chuan mi zong chan dam oma le thu tak sia adu ani ti zong hi pathian mi sing te thil tam tak le thil tam tak ngai to adu tur khan min pi san chang lawa pathian mi sing te enga tang nge du chu chan dam oma le thu tak sia adu ani ti kha chuan kan motto a chuan to reach the unrich hey la then na ngai lo mo la se ngai lo te ne na chan chin tra sil zel ti ang kha ania ti te kha kan soi duwa chuan tu na yang ko san ko rang ranga som ni atanga som thum bor vel kan en ko la kan ko san member chu thena mi za te som sari te som ni te mi panga chau te chuan ko sang sanga ko sanin khom pui som ni tanga som thum kan nei renga chung ho chu kan thlo kwa la chuan tir ko hi mi som pakhat vai ho chuan puan thui zir tir tu pakhat me chia chu tuna hang ka tho pui me ka keima chau hi mi zo chu kan ni deu pe me ya cham pathianin khulai muna kwan chu tiang chuan min hung ani chuan kan rong bol dan bera chuan khang ho ka kan tloa pathian alo in puang thina dam lo ten dama panei thei lo ten fan lo neya kan ma chon per chu ram huai khuni per me ya ram huai mel ma pa se ta na sa ta ki nei lulenga ring lo hawa an pathian an biak khawa hianin a phe na hian ram huai ani awangin ram huai bian ni awain ram huai hi an pai na sa me ma mei chia khwan an pai de ve ti po in soila kan soi swal lawin karinga mi pa pon tam ha tu tiang chu kulai muna kan rong bol na chu ni sa he ka ti ve me thina piang tu point hela chong kan in kho ma thu theng
te hei tian nuam takin kan chua ke ni chon thu thleng thut na nuam om ngai lo in thre thonga kan vai khoma chhuata lum taka tot ma kanin no chu ta chuanin hei worship hi setan hi na lo hlau ma ni ti hi pathiani min mu tir chu ke ni chom kan ban he thelo ma se worship hi mo lalpa kan pakhi ramhwai na ngai thelo adu lo tian lakan an sa dar kar khat chuang dar kam ni te worship hi kan nei phota pathian pakin kan han zai phota chu ta chuan kha kanin khom bun chunga ramhwai pai kha chu aron chhuak top me aron tu top pa chuang kam boi puya kan zai zela chuan to pa top te a han thu kan chui te kanin ko ri tlang puin dar kar thum changa dar kar li vel te ni thina kan na per chu kanin khom chu moi ta ka hetia ka trong tu ma min lo ngai ho lo la lal paro puinan mo kanom na mun ina zirang del mizoram chu mun chang ka nga biagin te thata bangin na anga keni chu ani lo bang kha kanin khomi chu moi ta ka thuta pekok sang han bun na mun po lo pekok sang hi alom ja nei bak lo mo me cha to kanin mi pa po nge nektai or bel po kha man bak kanin khom ka chu ral do di mai mo hallelujah lal paro puinan amen siang ani tiru zaya po hian ro pui ke ti spiritual warfare ti mel ma pa se ta ne pathian in do na hi ana salu tu ka chu mishing aya na thok sia mishing te min ngai sa na salu tu ka mel ma pa ya khoi mu na po ring tu te hian spiritual warfare hi kan ma chon zai na ngai po hian kha lal pa mi ne na kan puanga ro pui ke ti hui puanga kanin khom da ka lo soi ka kanin khom don chuan bible kan keng to raldo turing kan chhuak ti hi ke mani hen achiang thin chumo ral kan ba do char ta ha po kan ha cho ni le nin kan ei lo pom ve a chuan in cho min lo pek chuan a lo mom kan don lo chang kan ho le ve a kan voi ka chwa ka chu ni leng khan khamini ka kan pa in pe to pa chuan tha ka ti ve chu ring tharo po ku an lo in khom turan lo ka jang khamini a kan pathian in an ma ne thong ang ka an ngak ve to pa ke ma ni kal tanga pathian lo in pon te khan ngak ve to pa shoman ti lo ho thoi ka du to ma pon an ti lo mo program dang an nei to lo khamini ka chu an lo kal to pa kan pa kan pathian na thong ang kha kan nga ka tla chopin ka tyang ang kan in khom thin ni tika soi turi tamamo ka soi beklonga ka soi beklong ka soi seng don lo pathian in puan na tam tak hai challenging deu hi om thina ni chu he ta dam lo an ron ti dan te ramhwai pai kan ma chon dan te kha chan soi seng lo zai han thil soi du deu ka nei chu ni china ka soi ka he spiritual warfare a hian tu na hen na so khobel te cheto a kan omani chuan ho ieng la wong pati hei tha ka ti christian la van rong kong zo ha kan cha thina nga tu da chuan enge setan khan za na ko na khana buana a thlu ni mo ke ni ring tu po hi setan hian min van buan na cha lalpa ta naral do dura piang hi a target te kan nia min khoi na sa te ru min khoi ani tu po me hi kan pai nok no ka eng thil sang mangin lalpa ta na ding thei lo tur yang min tu na lalpa hian a ta na au turte a tan min thanga min ko wa base khami piang ka setanan min lo bitum ve box ya chunga chang kan pai nok no ka kan tu base christian la banam kong zo khan enge lo se ka mel lo pa mi di riam mai su ka chunga hian lom su thu mai la ka thole ang atiani chuban sai na hian har san na dam lo na mang te rui thei thil manga mo point kan thu nok thin ma sei thole ang u thau ze lang u I thu lawang uti a hun to lu tu kan mo kha delhi state thu lo so ya
enge pathian in mitam ta ka chan dam to nang ni chuan in mu ka ring video an lo en tir te khamo he ka thian ten min lo sil ve khu ta kan tir ko te ka lo en pui ve a ki chong kat i lei thai wak lo he i so hi a khong ai khap te ka ti ve ringo jelani chuan in he ta a chan chwa te khanin an thok lawa mani no man to lamo mani an lo to le chu milai chuan i so chu khoya nge tui puya mo chan chwa ngai te chu nga ama kha a lo kal le ta ni iso ka o changbu min pui ro aron ti jok ang khan na lang ta ni chumo a chan chwa te khan he ta ke chu chan dam kan ni to lom kan chung kwa kan pel fa ye to ke ti ang deu mai te kham kan lo thei ta ni chu milai chuan pathian chuan ni nge ngai poi mo ani chuan mi jong chan dam o ma le thu tak sia du ani ati mo ilom na ber lal pa tharau bo chan dam in a tul ber khobela chan sin thasil ati lat ram thim khe ani lo helai muna pon chan sin thasil na tur hi betam emo chan chin tha ina la khen lo kan ria wangin kan zo ro po la khen chia lo na mishing kan la tama pathian ram an nu na din lo alat wa wangin kan ram po tu na yan kan ni sei sel no ino ya kan zia lo lam ta ni mo chu ba jon mi be tu ria na ni le tu te nge ni chuang ta ke ni ho hi kan ni mo la jang lo sei tua chuan hi valan sai lo ya na lo phua tha ve ka ti ni chu hei tu nok vet kan ni ka ring ve te ro kan han thathi na kan lo thin le lo kan lo tu ni ma se le la ya a hla pa ka choi le sai le du tu hei za na ko na ne tu lal tu in ka phar non fo thi na ti hi ro pui te tro ho mani kha na be ve ba ka lo tu le to mi pon min lo ti ro se a poi lo mo lal paro puina nyan za na ko na min nui san tu te min lo musit tu te eng man ni bak tak lo min lo ti te kan lo che chia na tong min lo nui so tu te po hi za zo lo in lal pa ta nyan zak chung in za na ko na hen lal paro puina ni phar non thi nang u ti hi la sei du ni sa sei tu ra ta ti song i me se la kan hun te kan chong don bok sia khang kan han ti ri tak te le kan ja tan man ni som sak so amen